niyo TV rero tukaba tugeze mu mujyi wa Liverpool aho tugiye gukurikirana umukino uza guhuza ikipe ya Liverpool n'ikipe ya Arsenal aho ikipe imwe iza gukomera indi amakipe imwe yamaze kubona igikombe cya shampiyona bikaba byaraherukaga mu gihe cya Covid. Rero turimo twese kuri stade nk'uko mubibona abantu baba barashushanyije, iyo ni Mo Salah baba baramushushanyije ahangaha berekana ibishushanyo byabo. Hari igikombe ariko ntabwo ari igikombe cya nyacyo, ni igikombe cy'umuntu yikoreye. Urabona ko abafana baba bari kugifata nyine bakifotorezaho, hanyuma urabona Mo Salah abantu baba bamwubakiye nyine. Aha rero turimo mu nzira nyine muri quartier tugana kuri stade nk'uko mubibona. Abantu rero bakaba bakomeje kugenda nyine berekana uburyo baba bakunze umukinyi wabo. Ngira murabizi ko amaze kongera amasezerano, bikaba rero byongera gukundwa cyane muri uno mujyi wa Liverpool. Uyu mwana urabona ko afana ikipe ya Liverpool, uyu mwana wakafite ikipe ya Liverpool. Papa we numvaga arimo kuvuga ngo yamuguriye telefone ariko yashyizemo password ntabasha kwinjira kandi niwe wayiguze. Ni ibintu byari bishekeje cyane. Rero urabona ko abantu baba bari gucuruza amascarf, bari gucuruza ibintu by'ikipe. Reka rero dukomeze tugana aho umupira ugiye kubera. Urabona ko abashinzwe umutekano baba bahari mu makaritsiye ahantu hose, imihanda baba bayifunze. Turimo tugana rero kuri stade agiye gukora umukino ugiye guhuza ikipe ya Liverpool na Arsenal. Fana wa Liverpool, how do you describe this season for Liverpool? Amazing, you know. Best team in the world, you know. Some people said that we're not going to win the league. Some people said Salah's going, Van Dijk going. Nobody had faith in us, you know. We're the best team in the world. I knew we were going to win the league this season. Then you keep your best player also. They signed a new contract. Yes. They signed the contract. Van Dijk, Salah signed the contract. Trent not signing. He's gone. He made a big mistake. This is the best team in the world. Why do you want to leave Liverpool? Why? And then he grew up here and then he decided he grew up in Liverpool. He wants to go to Real Madrid. I understand. Real Madrid, biggest team in the world. But they're not better than Liverpool. You know? How did you prefer for this game for Arsenal? You know, Arsenal need to win this game to be second. Yes, Arsenal need to win. And Man City drew yesterday, so they're very lucky. Because I don't like Arsenal, so I want Arsenal to finish third or fourth. Why don't like Arsenal? Because Arsenal, they're not good enough. They think they're good. They think they're going to win every year. But they're not good enough. We're the best team in the world. You know. All right, thank you. Thank you very much. Thank you guys. Thank you, bye. Rero nk'uko mubibona abana baba bakora muri charity cyangwa abantu bashinzwe nyine gufasha mu bantu batandukanye bakeneye ubufasha. Rero kuri Enfield kuna abafana baba bameze abantu baba bari hirya no hino, umuhanda ba yafunzwe nubwo yungu yatunyuje imodoka, ariko abo bose mpamvu bari ahanga rero bategeje ira bisi igiye kuza. Ni muri bimwe mu bintu bishimisha abafana b'ikipe ya Liverpool. Mbibutsa ko abafana ba Liverpool ni bamwe mu bafana bakomeye ku isi, barazwi. Ikaba ari n'ikipe ifite aba members cyangwa se aba fans club bagize kuri 300 barizwa mu bihugu 100 ku isi. Bakaba rero ari abantu bamwe bazi gufana, ariko bigize kugira ibibazo cyane mu mikino ya kera. Uko bagiye bitwara hari mu 1985 ubwo bakinaga mu mikino ya Europe, bakinira mu gihugu cy'Ububirigi, bakina na Juventus. Icyo gihe abafana ba Liverpool bagiye abafana ba Juventus bari bagiyeyo rero haje gufa abafana ba Juventus 39. Icyo gihe Ubwongereza bwahagaritswe kwitabira imikino mu gihe cy'imyaka 5 kubandi makipe, ariko Liverpool icyo gihe bayahagaritse imyaka 6. Icyo gihe mu kwitabira amarushanwa yose y'igihugu cy'Uburayi kubera bano bafana. Mu 1989 ari indi sanganya cyangwa se amakuba yagwiriye abafana b'ikipe ya Liverpool. Ubwo bari bakina umukino wa kimwe cya kabiri cya FA Cup hari mu mujyi wa Sheffield gukina na Nottingham Forest. Icyo gihe haje gupfa abafana bagize kuri 97. Ibintu bikiri no mu nkiko bavuga ko bahohotewe, cyane bavuga ko polisi ishobora kuba yarabigize mu ruhare kuba batarabashe kwitwara neza. Ikintu nabamenyesha rero hano nk'uko nabibabwiye, bamwe b'abafana ba Liverpool bapfuye bagize ibyago mu mwaka wa 1989. Aha rero ni amazina yabo aho bahora babibuka kuko bari mwe mu bafana bari bahoranaga n'ikipe imbere. Ibi bikaba byarabereye mu mujyi wa Sheffield
aho bari barimo bakina kimwe cya kabiri cya FA Cup bakina ikipe ya Nottingham Forest. Iyo umuntu rero aje ahangaha ashyiraho indabyo byabaye mu 1989 ariko baracyabibuka. Kaba ni ibintu byakuriye impaka ndende cyane kuko biracyari no mu mpanza, kuko bavuga ko abashinzwe umutekano ashobora ko haragize uruhare mu gutuma abantu baba benshi bakabyigana kugeza abantu 97 bose bitaba Imana. Aha dutegereze rero ikipe ya Liverpool, bisi yawe igiza kuza yinjira. Ndumva twe turaza kuba twitegereza ngaha tubereka uburyo biba bimeze. Liverpool imwe mu makipe afite abafana bakomeye ku isi nk'uko twatangiye tubivuga. No mu Rwanda barahari, bafite groupe yabo nziza. Nkaba nasohuza cyane Jimmy ari mu Bufaransa, ariko numwe mu bantu akunda kureba match ya Liverpool. Akaba ari numwe mu bantu bagize n'urare kujya mu munsi match kubanga nubwo tutabashe kuba hamwe, ariko ndakeka ko mu minsi iza dushobora kuzaba turi kumwe tugakorana nayo ikiganiro. Bakaba rero bishimira igikombe bagiye gutwara ku nshuro ya 20. Bakaba rero ari igikombe gitumye banganya n'abakeba babo ariyo Manchester United. Abantu benshi bajya bibaza impamvu Everton na Liverpool nubwo bisangiye umujyi bagira Merseyside derby, ariko akenshi bakunda kwita ngo ni friendly derby. Ku bafana nta kintu biba bivuze kuko Everton yashinzwe mbere ya Liverpool, ariko nta bintu irageraho nk'ibyo Liverpool imaze kugeraho. Uko Liverpool imaze kugera ku bikombe 20 bya shampiyona muri kino gihugu, ifite n'ibikombe byo ku mugabane w'Uburayi byinshi bigeze kuri 6, ikaba ari mu ekipe yameze neza. Ikindi nabibutsa yuko nuko nkuko mubona iyi stade ubundi yabanje gukinamo ikipe ya Everton. Umuntu ubatse iyi stade yari ikodesheje Everton, hanyuma haje kuba ikibazo cy'uko batabashe kumwishyura bihagije, abirukanye ahita agira igitekerezo cyo gushinga ikipe. Nikwaje gushinga ikipe ya Liverpool hari mwaka w'1892. Ikaba rero ari ikipe imaze gukora ibitangaza hano ku isi, cyane cyane mu gihugu cy'Ubwongereza. Rero ikipe ya Manchester United na Liverpool niyo makipe twavuga ko nk'ari abakeba. Imijyi iregeranye, ni kilometero 48 uvuye muri umujyi wa Liverpool kujya Manchester. Abenshi rero bakibaza ibyo bintu byaturutse. Ubundi mu kinyejana cya 19 iyi mijyi ibiri yari ikize ku bintu by'inganda, ari naho urwango rw'aya makipe yose rwaje guturuka. Ruva ku mijyi ruza noneho kuva ku nganda bahataniraga icyo gihe biza kuza bigena no ku makipe yabo. Akaba ari n'amakipe rero navuga ko ari successful haba mu gihugu cy'Ubwongereza haba ari no ku mugabane w'Uburayi. Amakipe ko ari abiri, Manchester United n'ikipe ya Liverpool. Ubu rero bakaba noneho bamaze kunganya ibikombe bya shampiyona 20, kuko ubundi aba Liverpool bajyaga bavuga abandi bagahita babwira ati dufite ibikombe 20. None ubu ngubu rero bose bafite ibikombe bingana 20 ibya shampiyona. Yahanga rero twitegereje ikipe ya Liverpool igeza kuza kubayerekeza ahangaha. Ariho ngariho abakinnyi bose banyurane, amabisi yose anyura yerekeza kuri stade. Stade mwebonye kiri ahantu yubatse muri quartier, aho baza kuba rero bitegura kuza. Aba bantu bose nta kindi kintu baba bategereje, tugeza ko bisi iza yamara kuza akariko batangira kujya gufata ibyicaro byabo, kuko kuri uyu munsi ni umunsi baza kuba noneho bayishimira cyane bitandukanye nuko bajyaga babikora, kuko kuri uyu munsi baraza kuba banishimira ko ikipe yabo yabahaye igikombe cya 20 cya shampiyona. Ikaba rero ari ikipe yo na Man United zinganya ibikombe bya shampiyona 20, nta yindi kipe irabigeraho. Ikipe ibaza inyuma ku bikombe byinshi bya shampiyona ni Arsenal ifite ibikombe 13. Nuko rero ndibutsa ko nkuko twabivuze kare nuko izi kipe zisangiye no mujyi Everton na Liverpool no mukino wazo kuva mu 1992 ubwo yatangiye kwitwa Premier League. Ni wo mukino wa derby umaze kugaragaramo amakarita y'umutuku menshi ugereranyije n'izindi derby zigenda ziba. Hari North London derby uza Arsenal na Tottenham, hari London derby uza amakipe ya hariya, ari zihuze amakipe mu yindi mijyi atandukanye. Ariko uyu mukino w'izi kipe wa Everton na Liverpool ngo no mukino umaze kugaramo amakarita menshi, ariko ku bafana nta nduru nta kikuko. Ikipe imwe ifite ibikombe, ifite amateka nubwo yashinzwe nyuma y'iyindi, ariko Everton yo ibiri aho ngaho nyine bisanzwe. Bavuga ko ari friendly derby, ariko kubijyanye n'abakinnyi mu kibuga no mukino umaze kugeramo amakarita menshi atukura yatumye bamwe bakinnyi barangiza match batuzuye. Ikindi rero nakongeraho nuko ikipe ya Liverpool mu mwaka ushize 2024 ni imwe mu makipe yari makurikirwa cyane kuri social media, yari ikipe ya mbere muri Premier League icyo gihe rero ikaba amakipe yayirushaga kuba akurikirwa cyane
yari ikipe ya FC Barcelona n'ikipe ya Real Madrid, akaba rero ari uko byari byifashe. Ikipe mu kanya iraza kubisesekaye ahangaha, urabona abanyamakuru hirya no hino, urabona abafana, urabona abantu benshi batandukanye bakomeje kuza bitegura nyine kuri ekipe, batangiye kuririmba indirimbo zabo rero baha ikaze ikipe yabo nk'uko murimo byumva. Rero n'abafana barimo baha ikaze ikipe yabo, nk'uko twari kubabwira mu kanya iraza kubisesekaye ahangaha. Ikintu bakora ko izigenda gahoro, abantu bose bakayikomera amashyi bakayikaze. Ikindi ngira ngo nabasobanurira nuko kuri uyu munsi ikipe ya Arsenal mbere y'uko match itangira nabyo tuzaza kugerageza kubafatira ayo mashusho ko tuzi ko turimo imbere, aho tuza kuba dukurikirana, aho Neon TV za kubakurikirana umukino uza guhuza ikipe ya Liverpool n'ikipe ya Arsenal. Baraza gukomera amashyi ikipe ya Liverpool mabizi ko yatwaye shampiyona, ariko kandi bibutsa yuko ntabwo babitangire kuri Arsenal uko abantu benshi bari babivuga, nuko na match y'ubuherutse bakinye na Chelsea, Chelsea yarabikoze. Match zose zisigaye igomba kuzabikora, izabikorerwa kugera nyine habwa igikombe, kubera ko igikombe izajya ku munsi wa nyuma, hanyuma ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatanu guhera saa 8 n'igice nibwo bazaba rero batembera umujyi wa Liverpool bakora parade berekana igikombe cyabo n'abafana. Tuzagerageza rero ko tuzareba ko bizaba byifashe kuri uwo munsi, nabwo nibidukundira tugomba kuzagira ariho hose hashoboka kugira mukomeze mukurikirane Neon TV. Yes, yaje rero. Iyo rero ni ikipe ya Liverpool ikabisesekaye ahangaha uko mubibona, myose abantu bose tubira ahantu bose bavanye ibyo basha, ikaba rero isesekaye ahangaha. Yes, lad. Yeah. Come on, lads. Yeah, ikipe ya Liverpool ikabisesekaye ahangaha. Urabona bisi rero kubyo barimo bayakira, uburyo nyine barimo bayakira, ikaba yakirwa rwose nk'ikipe yatwaye igikombe cya shampiyona ku nshuro 20. Iyo ni ikipe ya Liverpool isesekaye ku kibuga cyayo mbere y'umukino ugiye kuza n'ikipe ya Arsenal, ikipe iza kuza kuba inabakomera amashyi. Nuko rero byifashe, champion muri Premier League muri uyu mwaka. Iyo ni ikipe ya Liverpool, ikaba isesekaye ahangaha aho igiye gukina n'ikipe ya Arsenal, akaba rero bakaba barimo bakomera amashyi. Akaba rero abakinnyi barimo aho ngaho, ikaba irimo igana kuri stade. Nuko rero byifashe ahangaha aho bagiye kuba bakina n'ikipe Liverpool. Ikipe ya Arsenal nayo ikaba isesekaye, biza zikurikiranye. Arsenal nayo iri muri iyi modoka, muri izi ngizi ebyiri neza isanzwe ikoresha n'iri London, nayo ikaba rero isesekaye ahangaha, aho ije kureba ko yatsinda ikabasha kuba yagera ku mwanya wayo wa kabiri. Iyo ni ikipe ya Arsenal isesekaye ahangaha rero, zize zikurikiranye nk'uko mubibona rero n'abashinzwe umutekano baba bagiye bazerekeza kugira ngo bayifashe kuba byajya. Ikipe rero zikaba zisekaye kuri stade uko mubibona, zikaba zigiye hariya aho natwe tugiye kujya muri stade gukurikirana uyu umukino. Nk'uko mubibona rero abantu baba batsije, abafana bose nyuma yo kwikaze amakipe bakaba batangiye kwerekeza noneho ku kibuga aho umukino ugiye kubera. Umukino uza gutangira ku isaha 10:30, aho ikipe imwe yamaze kwegukana igikombe cya shampiyona ikaba irimo ikina n'ikipe ya Arsenal iza kubiri ku mwanya wa kabiri, igerageza kuba yatsinda umukino kugira ngo ibashe kuguma kuri umwanya uyihesha kuzakina Champions League, ikarangiza n'ahantu heza, akarangiza ku mwanya wa kabiri ngo yarangiye mwaka. Abo n'abafana b'ikipe ya Liverpool rero barimo kurimba rero bishimiye ikipe yabo nyuma yo kuyiha ikaze, bakaba rero batangiye barimo berekeza muri stade nk'uko mubibona, baba bayirindiye kugira ngo bayakire. Bamara kuyakira igikurikira bagenda bagana kuri stade. Mu kanya rero turaza kuba turimo imbere, turaza kureba aho ikipe ya Arsenal iza kuba ibakomera mu mashyi. Ibyo byose n'ahandi wabisanga rero ni kuri Neon TV. Tuzajya tubabera ku bibuga byinshi bitandukanye ku isi. Murabona ko abafana bose bajya kwinjira ku ikipe yabo imaze kuza, aho iza kubikina ikipe ya Arsenal.
nk'uko nabibabwiye iyi ni ikipe ya Liverpool, ikipe ikagira igikombe cya shampiyona ku nshuro ya 20. nuko rero byifashe, urabona ko abafana ibigikurikiye ni ukujya muri stade bakaza kurimba ya ndirimbo yabo mbere ko match itangira. Natwe reka dutangire tugane muri stade, ni Neon TV, tukaba tugiye kugana muri stade naho tuzakomeza gukurikirana umukino, tuzaza kugerageza kubafatira amwe amashusho turi mu kibuga dukomeza kuhabera ahangaha nk'uko mwabibonye, nk'uko mubibona. Ni ikipe ikunzwe, ni ikipe ifite abafana nk'uko nabibabwiye bakomeye ku isi, bamwe mu bafana bazwi haba hano haba hanze aho ikipe ya Liverpool ijya. Bakaba bafite by'umwihariko ibi bintu by'umutuku bacana rwose, urabona ko ari ambiance nziza cyane. Iyo ni ikaze rero bahaga ikipe ya Liverpool yaje kuri cyo n'ikipe ya Arsenal, ko amakipe yose baba yacungiye umutekano hamwe kujya agere muri stade igihe kimwe. Mu kanya rero tukaza kuba turi muri stade dukurikirana umukino. Nk'uko mubibona rero nyuma y'amakipe ahawe ikaze cyane cyane ikipe ya Liverpool, aho ngaho rero ni umurongo tugana muri stade. Buri muntu atangiye kureba nimero ye nk'uko n'ahandi hose bagenda babikora, n'igice agomba kuza kureberamo. Amakipe cyo nabamenyesha yuko abayinjiyemo hari imbere nko mureba no za modoka ziba zinjiyemo, urabona ko bahise banafunga. Abantu bose bahaga ikaze rero amakipe yaba ya Liverpool yaba ni Arsenal yari inyuma yayo, bakaba batangiye kugenda bajya kugana mu myanya yabo, bagenda bagana mu bice baza kwinjiriramo, ko stade ijyamo abantu barenze 60,000, iyi ngiyi cyane 61, aho aya ni amadarapo rero y'abafana. Abo ni abafana hirya no hino baba babanje guhikaza amakipe yabo. Igikurikiye ni ugutangira gukomeza buri muntu wese agana ahantu aza kwinjirira. Ubu nanjye ndimo ndazenguruka ngana aho ngomba kuza kwinjirira. Nk'uko mubibona rero aho ni hanze, turimo tuzenguruka dushaka nimero yacu y'ahantu tuza kwinjirira, kuko abantu baba batangiye kwinjira nubwo buri saha n'igice. Ikindi abarimo imbere nk'uko bisanzwe ku yandi ma stade yose ukuntu babyifashe, baba barimo bafata icyo kunywa icyo kurya, abantu baryohewe nyine baryohewe. Indirimbo zirimo gukubitwa hano hanze, abantu barimo gucuruza, abantu barimo kunywa. Makariti yose imihanda baba bayifunze kubera ko kuri uyu munsi ikintu bagisigaye n'ibijyanye n'iyi match y'uyu munsi. Uyu murongo mubona ahangaha rero ni umurongo w'abantu baba barimo kugura program. Ni igitabo kiba cyasohotse kuri uno munsi kijyanye n'ino match, aho baba barimo bagura kugira ngo bizaba urwibutso rwo kuri iyi match yo kuri uno munsi. Imwe muri match nziza ikomeye, aho ikipe ya mbere iza kubakira n'ikipe ya kabiri. Mbibutsa ko igikombe cyamaze kubona nyiracyo, kugira ngo ikipe ya kabiri ni igomba kuba irwana nuko yakomeza kuguma kuri uwo mwanya wa kabiri. Aho rero ni hanze hose, abafana murabona ko baba bari hirya no hino. Ku bijyanye n'imyinjirize ngira murabibona abantu bari ku murongo, nta muntu wemere kuzana igikapu ahangaha. Iyo uzanye agakapu gatoya ko baragasaka bagashyiraho badge ko bamaze kugusaka. Ngira ngo hano n'ahantu binjira bakora stadium tour cyangwa sura stade muri rusange. Kuri uyu munsi twe twaje kuza kubereka ko uko biba byifashe kuri match, cyane cyane kuri umukino wa shampiyona, aho ikipe ya mbere iza kubikira n'ikipe ya kabiri. Murabona rero ahantu hose abantu buri muntu wese bagenda ashaka nimero ye y'ahantu agomba kwinjira kugira ibindi baze kuba babikomerezamo hagati. Abafana bose baryote no kuri iyo match kuriza kuba imeze nyuma yo guhikaza ikipe ya Liverpool champion muri season igikombe cya 20. Ibintu biba bitoroshye cyane kuko kwegukana igikombe. Mbibutse ko umutozo wa Liverpool yari mushyashya, yari champion ya mbere, ahise atwara igikombe cya championa. Ariko benshi bakavuga ko yari yasigiye ikipe nziza na Klopp yari yasize yubatse ikipe nziza, ariko nawe ni umutoza mwiza kuko yabashe kuza agira ibyo ahindura, agira n'ibyo akomerezaho byiza. Ikipe ibasha guhangana, ikipe ibasha kubona igikombe cyayo. Nk'uko mubona rero stade yose abantu baba bari hirya no hino binjira barya amafoto. Mbega ntibari ibyishimo kuri buri muntu wese, kubireba imyaka ntibireba iki, kuko umupira muri kino gihugu ni nk'idini, birenze n'idini. Navuga ko birenze nk'idini kuko the cop bar. Urabona rero hanze abashinzwe umutekano. Bibutsa ko aba nabo ni abapolisi, izi farasi nazo ni abapolisi, ubwazo ziba zifite n'amapeti, nazo ziba zishinzwe umutekano kuri match. Aho tugiye gukurikirana umukino ugiye guza ikipe ya Liverpool n'ikipe ya Arsenal. Mu kanya rero abakinnyi baza kuba basohoka ahangaha bajya kwishyushya, ngira ngo tuzaza kugerageza kubibereka ukuntu biba bimeze. Ariko
ni umukino ikipe ya Liverpool imaze kwegukana igikombe cyayo cya 20 aho iza kubikina n'ikipe ya Arsenal iri ku mwanya wa kabiri igomba gutsinda umukino cyangwa se igomba gukomeza kugerageza kugira ngo irangize ahantu heza hashoboka nuko igomba gutsinda uyu mukino.